Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwanchu murigereria bw'Ensoko TV nerituko lya 25 mutinyi oikumi na kabiri umwaka w'echilifu 2025 nukugera kwa runa kwagenderera buya kurwanda onsi asore asomogoro bobono kurwe chinsa 12 cheke mambia gwikira boniga nerituko lya bwata mange nerituko lya bere na mange nerituko boigo keroyomo abirga kwegokya haserituko ligima aserituko lyesukuku ase abegeno be kanisa bari baria mwarenge kanisa asogo chengera asogo sanga naboigo ase okubwaterana naboiga sense moyende obosanga keriege kyarenga orokonyine ndagira mwanyora endagira sense moyende nerituko liria keroyomo anyara kagosangana baria batabwati naboigo asense moyende nerituko liria nomogoko lyo ligocha limo ase omwaka naime y'Ensoko TV nomogoko monene koba amonaye naboigo tugwakira mbiyemono asogochora Ensoko TV oboroso bomugusi kera chingaki gwikira bonigana ningo kwarigania ensa eyemo yaborobotuko erito yanyora maya asenchira yobwekira nasobotuko bwabona asenchira ere yobwekira unabaseki baito bayariganirie aseritukerega lya rero ringakiyega usinga kichiga keroyomo agendera tukegokya gwetera ase chinchira ao ime na isiko yense yaitu ya Kenya tusanga asubwa mogo chakira bono goika omwerio eritariane Ishmael Mogera tubwati gwetera asenchira mutandao wekerero Facebook robega sensemo ya YouTube Ensoko TV tusanga asubwamo tiango tuchake bono.
asumu chaka robotuko bwa bono chinga kense egenderete kuri chingira rituko eriga ryesuguku rero nigikati yabonchereria au kurwa asumu chobosongo anene mono kurwase ensemo ya wet market besokire na kwerera igoro yogokonga kwobonchereri bwabo gukwana nabareki ase ensemo eyo nigo bamuchire umurayi bwense Dr. William Samuel Ruto ase okubangaina gunchereri obugima bwabo korende nigo agenderete kubakongeria ase barireira yoguchekondera gusirega yoyo kuriekerwo kyoburayi bwense Dr. Fred Matiang'i erikoreta amaunchererio ime yense kentonkeyo bana boke skuru ya igoiru ntoro chomo gako ya se togo simba ya bana karwa chete go kama ntuba na karemo go kama kaimo koira kongwacha go iti market kakina intu to eno kaki simba na go so simba kaki na go sororaga osore tinta ke tukamara ebyo negati yebiriro bya abonjoria kurasinsemo ya marigitime yo muchobo songo abo besokire na kwemurungania igoro yo konga kubugima ase esugukweyiga ndo chenga Kenya twasirire twakagete ngambu jeta gukora kumbe twasoiro muriro gati uchumi yasarekire nyasato konye nigo birense munabono ase sugukweye emyaka yaetire nancinarabeire iga saidi emyaka ya 20 emyaka yaetire kurumaega ebiasara nigo byarenga ko bebiyapi korende bondo totebe kuri omwaka oria gocha omwaka oyo ebiasara mina igo birense mono sana buna igoro ntwakagerete nga ebiasara mbibe egere bikonya abang'ina ase school fees ase omutienyo gocho January korende etanapu y'abantu bari barenge gocha kogora nigo barenge inse mono okwanekire kyo nigo bamukire murebo enso William Ruto asoko endero okungyo bugima obwa baliereteira na igara tkunyaka buga kubunchiria wale koni paka twagenda nyomba nona bagaka banja poto mabwe bono gotebanga nga mama mboga na boda gakitiganda akobori Ruto gakyumura yone tari bobe poto mabwe bono etware koira magoro igoro torori omotunze lakini bono nchendo chenga poto mabwe ya tosinyi twachire gokora ebiuni abusonga maene twasinyiru mamba mboge iwa totebe tintwanya konyerona nande bado ntogende takunyeganyera bora nyoro konye bwate nchirago changoche abarayi bari murangira so murayi osoro murayi simba abarayi bonse pia bachie mpicheito wori ango murayi adiri atoete muna bangina bechinge ninga ya achiete gochi echinga kichicho nigo barireira yokumosira Dr. Fred Matiang'i asekanga yaye yokonikinga amonjure ahona kunyaka baga gwikiraniwa asubuchore banene bore bosyo ntongo saba chensi yeitabwata chikati chensi ebwata chikati ni numwa chete kuoi Matiang'i ntu Matiang'i nto tageti no ane siringi yaye Matiang'i nto tageti atosere eto tagete Matiang'i chensi na baba chete komoya na inde bamwa echikura egara tororengo gosense yeito ka Matiang'i nacha gonchoka Matiang'i ose na toro seriense ochumi gaki yakongire gakitolegererio munguru ito oyomo Fred Matiang'i nere togokwira nintu nyamanka yakora bokumake nintu no tole gabo nabagusiba mintu onye moigwete none chikabira chindero goro chikorera nga ochumi nga iboto gochia abana baito bagote nga soma gasteyo lakini mono chensi bwata chikwe morore Matiang'i gakimomutiga kwana rende se muna torocho bugimobo mboto kongerete bwato kongei ntubwati kende macha koruka yo gocha guikaransa ya ntoro asibono baburire barei bakora no mugamana we county ya Kisumu Paul Simbarati na barei bande weson negati nakubakonya esugukuna barabo bana rende toko borio mogako ito Simbarati na into tali kimoja to inyore tanya goeta market wait market kurumate no yani batoya na batoa nonye nesuguku na into tali kimoja moto inyore moeta kurumata isuko maate Simba asoro nyoko igwete riogieri na into eta kurumata to mobuko imogo sera abande omurayi na tebete nga ebare igorogali nga ngoto kamera bali ngai bago kama baira mama mboga barawe moto ebete kama igoro mwatoretera na into mama mboga ntokorera bagusiba mino lakini bono igae munurigeretie town abantu ndoche ni biashara lakini biashara bitakoretiki bitaiyo bono gaki
tiga tuburia baraya mutago tororaga kina intugo tento nyore kende tutuere matenzi. Kuripotiria Ensoko TV kuraiga sechire mariki timu ya Mochobo Songo kaunti ya Kisii Chepethuel Machin. Byamano omusakyo ito Pethuel Machini asu kwariganira roboti urwo ase obwagara asense muyenda abakatholiki ensengima nigo bariganirie okuiburwa kwa Yesu Kristo ritukeriga ligocha limo aso mwaka nigo likotwara ose nigo likubwata insekurwa obutuko bugukiera kitariki 25 cyakira umutinye 12 emega Yesu kukagendrete Pope Lee o 14 nigo aboliri abantu ase ensengima batenene ose batenene kisegi erubere kinsa gicyake ya 24 batige kisegi erikubeka omurembe bunenchira yemo yogosika okuiburwa kwa Yesu Kristo tumonyero musaketo Vincent Monda oyo bwarigani roboti oroiga ase obwagari ritukeri ryesuguku gose noeri niga abakatoliki abange bali manyete ekero rikire nigo bagusangana abamwe abo buneke manyerero gyokoro kyobwanchani into asentwe korengana n'ababwatani bekelisia kya katoliki nigo bagoteba ekyo nakyo kinga kyomotoria Yesu Kristo oyo obakwerete asomusaraba gwetere ebibe byabo aiboletwe asaba katoliki elineri tukoria mogoko ense yonsi chingaki bagochengero kuiborwa kwa Yesu ekero nainde bamuganyeta chiche elio abatorie goikabona iga ase bisasimiro byabo byonsi aya naro amangana manene agokwanirwa nigo babwato muchengo oyokoro kiabuna omotorie Yesu oiboirwe asaritari yabo enchenu nigo ekomekameka mbarabare iga enka nero enkeye nenchenu imeyaye abatagatifu bakumobekera masabo omwana moke Yesu Kristo imeye nyombeye etugoye cyombe nabo igo chingondi chimugitirete Yesu korengana no Mosemione nigo akongigorere ngencho yo kwigia ereiga nigo akomanya buna Kristo oiboirwe asenka na koreta omoikomo chenu ase amate obwali obobwonsi toroche nigo borenge tobo chenu bakase chinkoro chito komenta nayo Yesu kagocha gose akoiborwa nigo acherte mwanya banto amone chingiti chonsi engencho ende obwamate ya mwanya banto nabo igobire bitotanaine buna bogendere chinga kichonsi ekerayo agendrete nigo ekirisia katoliki ensengima wetera Pope Leo o 14 gekobolia abantu bonsi barokyo bwanchani nabo igo babeko morembe asaba mwabo amangana bagoteba omotore Yesu Kristo abarogetie na kubatigera. Eminenze, eccellenze e cari fratelli e sorelle, il Signore discende dal cielo e si abbassa verso di noi, come scriveva Bonhoeffer meditando sul mistero del Natale. Possa il Signore donarci questa sua stessa condiscendenza, la sua stessa compassione, il suo amore, perché ne diventiamo discepoli e testimoni ogni giorno. Auguro di cuore un santo Natale a tutti voi, che il Signore ci porti la sua luce e dia al mondo la pace. Vincent Monda, Ensoko TV, na kuganirie noelingia. Myamano musakito Vincent Monda so kwarigania roboti urwasense muyende abamenyi bagotoka obora rwensemo ya Nyakirato obwo bwokubwatania chibunge ibere cha South Mugrango amoneri yabo machoge chache nigo basokire na kwe rose obora rubwo nigo bamuchire abarayi borogongo orwo ase ogotabarosia magega yobo yokubotumeka ase baruro kobore gochiase abajumbe Silvena Sosoro amona Alpha Miruka kubwatirana na kobarosia bwikiranu erio worobyo sombi ase ensemeyo asa ega otora sense moyo mubaga ase chikosinjwe si chibere jumeranete etaraja yetonere esange tabesimi waba babere ekere sange tabesimi waba babere otwa jete to ekali tukoria igoro ka to ekali tukoria igoro abantara baito bagajugwetaga igo babu atapiria kanie taraje yeiga yabutokire inse asosora akogamba abangina baminte bagwete maiga tukarera igoro bakagenda nyagitari bana ige tokuburi gaki osoro no yominto nande nto mwanjete gakitari gwanja toroserie para abantu bagwete wetani abantu bane
abantu babere baumyete igo bare nyagitari ache kururitanganie ngaki aetire kurumaega yato chandire toko na kurigie meto toko nyorosi lakini onyanja gatorora mabera kayarosi twara etire biya sana lakini baone kere yabu tole tungo mocha inango tobekera ari ramu bono mochando no beire abantu baito igoro baumyete abandi bakari nyagitari bono to chandegete abezimi wabaito na abayabari ekero bagotokorera gasengia Silvano Ziozoro na ari bamiruka kamoranje mutarengo wanja motoro ziri taraje yoka egere mu mago to tebinga mbunge mole na ndo nyeto wanja kubaira ni to baira ni kamwa gotokorera gasengia nki abantu baito bago chandekera iga moro bono moko bo abantu bago kumbara bimoja kugambira bono ko sababa rai baito Silvano Ziozoro amona ariva miruka narengo to kubasaba somo bo wancha kamoranje motoro ziri taraje ekorukoro mugambi asebo machoge chache yagenda gochiase kiagwale sukuru yaite sabana bagosoma eyete nene no mitonga nere Silvano Ziozoro mesimi osoro bono nkwale kotoroserie pare mubwaterene na aliva egere motokonye asobwango mono mwale ko babaya bwana osoro kwale ko minyoka goche wiki tarahera orra abantu baito na baumiete abandi orre pare mune korekana egere konya abantu baito nje nali go sabo moisimi goito Silvano Ziozoro Gakimwari ko bwaterana na alifa motoro serie tarache yege ero mubago bogirango na bo machoge samarie ja inkasimini ko nyori ko tata ko mugambi ari ai tu turae go etera ga marogo baiga ai tuomera very bad indeed because amagora na igwete bobe kwatikani wifanya yo osoro bwana sitikiria ni search watoro serie ando lakini watu tigere moina abantu baito bare maire kwatikani wifanya sisi because we do chandeka iya isiko yorugongo rwa Gusii omonogeri bwebunge nene Moses Masika Wetangula ni goritikolia rero asuguchingira esuguko asanga na begeno be kanisa ya Catholic ya Holy Trinity egotoka ensemo ya Weboye asarurogo semeguchia se abarundi ba boda boda koba maiso ekero barase obosombi para nabo igo kubwatia machiko ye para Wetangula ni gobo igo ariganirie gose ariganiro muroberi obumura igwense Dr. William Samuel Ruto bugokinia ebirengo bya para nabo igo kwagache para ya Roroni Eldoret Malaba iyo atebirera kwirera kwororobya obosombi ase ensemeyo. Kiwa msimu wa Krismasi watu wengi hasa jamii yetu watu wanakaa Nairobi, Mombasa, ikifika Christmas lazima tukulie nyumbani. Sasa tunaomba wale mko kwa barabara muwe waangalifu, tusiwe na ajali na kupoteza watu. Juzi tumepoteza familia moja watu 12 kutoka hapa Chevaiwa. Gari ilianguka kule Naivasha, familia yote kaangamia. Ilikuwa wanatoka kule Nairobi. Investor ananiambia ile imekuwa hapa Mhonje juzi pia watu 4 kutoka hapa Ndivisi wameangamia. Na ndiyo kwa sababu serikali ya Rais Ruto imeamua lazima tupanue hii barabara yetu kutoka Nairobi kwenda Mombasa, kutoka Nairobi kuja paka Malaba. Tayari imeanza Rironi to Mau Summit in 3 points. By June next year itakuwa imemalizika. Tunataka pia hii kutoka Mau Summit kwenda Malaba. Tumesikizana na rais waanzie Mau Summit, tuanzie Malaba na tuanzie pia katikati, so that we finish it as quickly as is practically possible. Leni 3 upande huu, leni 3 upande huu, magari haikutani, hatuwezi kuwa na maajali. Watu wetu watembee vizuri. Na ikipita hapa Webuye pia itachangia mji wetu huu kuwa mkubwa zaidi kuliko vile ilivyo. Barabara vile imeanza kule Elironi, Mau Summit, wacha pia ianze hapa Malava ikikuja huku. Na ile design ambayo iko huko pia ikwetu upande wa Malava. Kama ni line 8 huko, pia huku ikwe line 8. So that tupunguze hii vifo ambayo tunapata kwa hii barabara hii. Na sababu hii kwa hii Elironi imeanza 2025, 2026 hii ya Malava pia ifanye nini? Ianze. Si namna hiyo? Ili hii vifo iishe 2025. Tukiingia 2026 watu wetu wakuwe salama. Ama namna gani?
Asense muyende waziri w'echinguru cy'omurero Opiyo Wandayi nigo rero asanga n'abegeno be kanisa ya St Peters Nyamira ACK ensemo ye bunge ya Bondo county ya Siaya asenkwane yaye nigo rero buna ere eye nero isigukwentangani egendrete nyagusira Raila Odinga atayo asainikire merubirio ya mugenderero eyo serikali egendrete kwenekia nabogerache gwikirani ase ensemeyo. First and foremost, I want to say that we are indeed grateful to God for giving us this chance to pray again together on this Christmas Day. As has been said by speakers before me, this is the first Christmas we are celebrating without Baba. And I also want to use this platform to acknowledge the immense impact Baba had on our lives as individuals and collectively. One thing that I must say from here is that of all the things that Baba did, one thing stands out. That is mentorship. Baba was able to mentor all of us, and many of us wouldn't have reached where we have reached without his mentorship. And that's a challenge to those of us who have been left behind. What can we do to mentor others? That they also come up. Yeah, people like yes, people like yes, and many others, so that we also do something that will remain as some legacy in future once we are gone. Because we are also going anyway. Third is matters development. Again, I want to adopt entirely what Daniel said. We are on course as a government. On matters of electricity and energy generally, we are on course in this country. The government has allocated close to 2 billion shillings this financial year alone for purposes of connecting electricity to people. I am aware that there are so many households and homes which are still in darkness. And that's why we are there as government. We are focused on ensuring that electricity reaches every corner of the county and every corner of the country. Mother's 10-point agenda, I also agree with you, Honorable Attorney, that we are on course in terms of its implementation. Chise kunde nke korwono chirage chidaike merongo ibere na isano nebiri gurensa eyemo yabono botweka twandra kwenyora amaya sinchira yobwekira nukuru ensoko TV uboroso bw'omugusimbye mono asoko chora egetaseni kega nigo tukurasiumiria chiduka kego na baadaye ningirane na yanda mange tusuka kurase TV yao. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Wakati wananchi wanateseka namna hii, na hawa watu wengine wanarandaranda pande hii, wengine mnawajua mahali wanapita. Yule ambaye anastahili kufanya kazi, apaki kwa kazi. Yule ambaye ni bure, atoe uniform. Ama namna gani? Yeah. Asense bwaterango yuburai bubwa sioku noboronge. Kere wizara tenerete nigalenge ni kirenge kemo obokoreri. Kwa kusumbua wananchi na kuua watoto wetu hapa vile wamefanya wiki iliyopita. Wametuitia kazi sisi wote na sasa tumekuja hiyo kazi. Tunataka kukutana nao, tujuane nao na watatujua vile tunafanya kazi. Our sub-counties has received the exams. They are in the containers and the plan is in place. We are going ahead. Magaya bokali bya ansichu wizara au bono ni garinge toburai bwense. Kuna matiangi garetwa n'abakenya. Erega tebigwa boria n'abakenya. Umere nana Innocent Onyango chitariki 25 cy'umutinyo y'ikumi na kabiri bw'umwaka uyu bw'ikiri 2025 enseyemo n'ekitegeka 20 cy'abutuku
gakumurikira sabari ya siasa ya Dr. Fred Okengo Matiang'i asobochoryo bonene buri mutwe amarire ni gagendrete gutose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobiryo bubugima nobo chenu asora bigo kumeni wanabandegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oburuso umugusi ekero kyomoyega we Christmas no mwako moya kero bwate sanga na bamino. Merry Christmas and Happy New Year 2026 nanje Nyariki Steven Embonde. Matuko amaega obugima bwakira litko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somorobelio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi korwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha obulimira bwesiro yobunda bwense kolende tali nchira ndio sura krobolemi obiyoke enyoreri bagalia bene koegwa megerio chisemi nobo semia igrio bulimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobo tigi bokumerwa mache tebone ngombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete ndera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyira nganya kwa mabuya beka chibuti imo kyobo kombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway mache kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomurobere oberemi nobotugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro ka pathway machin asomurobere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomogusi Eye Yensoko TV oboroso bwomogusi Karibu naende mwancho mwaligereria iri tuendere kwemanya amange gusika mutwe umubunge wensemo ye bunge ya Saboti Caleb Amisi ingakie Yesu kuko nigasangire n'abasibwa sigesibo gya Kitale Annex asaruro kubore gukia serikali kwene kimuna abasibwe kero bakurira konyora amaigiro nkorigerigwa bare amabaga yemeremo Amisi nigo aireire ukubanyorera emeremo n'inchire yemoyo kwene kimuna ngokonya bare na kurwa bokoreri ase ukwagacha ense eyeiga. The responsibility of the government kutoa yeye prison akimpeleka kwa kazi, because we are not training them ndio waende nje kutama. If you are training our youth in prison, we must get them out wakienda kufanya kazi. So ile
pili mimi nashughulika ni watu wakitoka kwa prison wako na training, wa serikali inawapeleka kwa kazi direct. Sawa. Kwa sababu hawa ndio watajenga nchi. Haya, kwa kumalizia pia nimeambia warden hapa, wale walicheza hapa nimewapa 10,000 watawawekea, wakitaka kitu yoyote wanachuna wanawapea. Alafu pia nimemwambia kesho wakiamuka asubuhi baada ya Christmas nimeacha 30,000 wanunulie mkate. Alafu nimehakikisha askari pia nimewapea soda yao ndio wasisumbue soda yenu. Wacha akuja hakikisha hiyo mambo nimesema, alafu Arena y'umwanchi umurigereria umuwaziri wa mangana y'ichinse Chase Musalia Mudavadi nigo arobeire gucyakora umuyega wemerongena na gatano narimo omanyekaine buna Logoli Cultural Festival abo ankiori tukuri juma asegeti kyambale ime county ya Vihiga asenkwane yae chinga kyarenge korotota okwariganiwa ku umuyego yo ligaruro kuboria gukubwatiranigwa abasaye asemeyega yekemera nabo igo gosuka mutwe korengana na munchiro lyagenderete kwendekiwa keralitiko ensengima. Okay. Yes. Can you open it? Yes, I can. Kwa vini vya kuharibu meno na pia hutumika kusukuwa na Atrohab. Hii ni dawa inayotibu ugonjwa wa arthritis. Yes. Used to formally employed by the church. Tell me. Kere yako na mwambaga yemizi ngone. Kere ya ekitozi. Zakora manye ngasi vetu lindiya ha. Kera boranjira. Aha. Ano harasaka kindi. Aha. Gasipo yipa kiranga kende. Nikiwa yale DC. Kediori chara kimuyai. Kediori dawe. Bembe beho. Aha. Nubwegwe bobeho. Lakini yiri Joshua. Omusakuru he. Warange n'abasakuru bakebe no warange ni gusa. Abala koreba. Ama huyu. Yeah, you know it. Yeah. So Kubasaba muyanza. Amba ni arara. Mura mwasembela ukuchumi kwa viga. Warabiza. Kuduka ichimo ni chukurabu. Rumuli lili subira. Nubedelizi. Nubu amba ni witu. Nakumurore 26. No. Ase ensemo yende umuwaziri w'oburendi weime Kipchumba Murkomen kubwaterana n'ababwatani asebyombe bikwana n'oburendi meyense nigo barairo muroberio bw'okurwa basemigoro y'amangana y'oburendi nabo igoko kya n'obutumiki bwa mariogo ayuatancheri yogotindia nabo igo koba maiso ase para engakiyega yesuguku Murkomen kagokwana asumuchwel Eldoret nigareire emerobire serikali egenderete kubika yokwenekia ababegu kubiko bari byara n'abananchi nkonyora bare obotwereri boigo bw'okwereria nabo igo komenyase inchirere yomorembe. Lakini kwa sababu ya ushirikiano wenu tumeweza kudhibiti shida ambazo tumekuwa nayo kama nchi. Kwa mfano, mnajua ya kwamba katika sehemu hii ya Rift Valley tulikuwa na shida kubwa sana ya mambo ya banditry na tulipoteza watu wengi kwa siku nyingi. Lakini kwa sababu ya mikakati ya wananchi, ya wale tunafanya kazi ya serikali pamoja, ikiwa na IG wetu Kanja, DIG Langat Masengeli, DCI
na serikali yote tukishirikiana pamoja na administration yote tumeweza kudhibiti mambo ya banditry kwa Kerio Valley region, kiasi kwamba sasa tumefikisha bunduki ambayo wale wakora walitoa imepita 1000 na tunaendelea kuzizokota bunduki zingine nyingi. Nchi yetu hapo awali tumekuwa na shida mingi ya kupambana na mambo ya pombe na madawa ya kulevya. Ingawa hiyo shida bado iko, lakini kwa sababu ya ushirikiano ya wananchi, aswa wale wanatoa intelligence report, tumeweza kudhibiti na kupunguza. Na mwaka huu unaokuja, hapo ndio tutaweza kumkazo kabisa aswa vijana wetu ambao wanamalizwa na madawa ya kulevya. Hiyo ndio njia ambayo tutakaza kidogo. Tangu tufanye jukwaa la usalama kwa mwezi 6 zilizopita, tumeona ushirikiano mzuri kati ya polisi, asante sana, kati ya polisi wetu na kati ya administration, na sasa wanatembea pamoja wakifanya kazi pamoja. Kwa hivyo nchi yetu iko imara. Mheshimiwa Rais kwa miaka 3 mnajua kwamba amepambana sana kudhibiti mambo ya uchumi. Tulipata uchumi yetu kama iko vibaya. Tulipata bei ya mambo ya mbolea ilikuwa juu 7,000, sasa hizi ni 2,500. Tulipata kwamba Mheshimiwa Rais alipata kama dola yetu iko karibu 160, sasa hizi dola iko 128, 129. Tulipata kwamba interest rate karibu ifike 9%, imeshuka sasa iko karibu 3-4%. Hiyo ni kumaanisha uchumi yetu imeanza kudhibitiwa na kusonga hapa mbele. Sasa ni kuweka msingi bora ya kuhakikisha kwamba tutaweza kujimudu kwa mambo ya chakula kama Wakenya. Mnajua pia kwamba Mheshimiwa Rais alipofika kulikuwa na shida kwa mambo ya afya. There was no clarity on matters of health. Lakini kwa ile foresight yake akaweka SHA, na unaona sasa SHA inaanza sasa kusaidia wananchi. Ase ayabwatikinene chigosoringa kiyega yesuguku ase kiminanege kia Ogari Junior Super Cup gechi semifinali ekigya korekana ase getiki ari ya motive tensemo ye bunge ya Bomachoge chache nigo timu ya Nyare nigo timu ngosabo kwabira asayo ase kiminanege tindi kia Ogari Junior Super Cup gechi semifinali ekigya korekana ase getiki ari ya mo TVET gya ensemo ye bunge ya Bomachoge chache nige timu ya Nyarenda FC yabe ntangani kwebwatira ribaga ase finali eyurachie kogosoria etariki eyemo umutinyu mutangana so mwaka w'echilifu 2025 nomo ase gitiku kia riamo gukona nensoko magega yogokora egosoria yo nigo abagosoria amona abatyotereri benko yo bechi timu echo ba mwakira Evans Ogari Junior oyo koriga ekero kyo bunge ase ensemo eyo ya Bomachoge chache ase okwarigania chigosoria echo. Nguru Gudenis Muse Benzema igonde defender kero twachagete twabate birangeri biyane mission ya lengengia elinde toike final elinde tunyale koba to wake kombe elinde tumaye kero tokoira kendo to wakambia muna senje abara ya wende to support muna into abana bake junior jensi to de bambia muna bagendere kero mwaka elinde banyaka bago tokonye kibanyore support banyaka bago tokonye batu support elinde nyaka batu kujesa kujiwa ingo de banga SOS nigere ya maana sana na ile kogera na ngendo to gine talent yani ande ngwa kenya sambe muna senje ngende talent yega gumo sabaga ndele konye elinde ngendere Nyasaya ndego nkonje linenge nderebuye. Samaria tangoro kwa James Martin. I'm the team captain. Actually I'm very grateful asomo piro ro akiru. Nande nago kigumia mono na players bane. Nche igen tonda atebi abara ya baito batulikete mepira. Tafadhali toikanye nebane engaki siaseta iyo neba engaki kendegeta iyo toikanye asoko tobeta liberera mosongo akero mheshimiwa Honorable Ogari Junior asega asengi akorire otorusirie meteime aseruse yarenge ntambe otokonyire na ndio improve richa chitale cheito. Mimi kitu nitaweza pongeza Mr. Simon Ogari, yeye ndiye amekumbuka upande wa sports. Juu tulichagua MP wetu mwingine anaitwa Alpha Miruka, hatujawahi muona, na kuna pesa inatokana kwa constituency ya CDF ambao ya sports vijana wanatakana wauze talent zao. Lakini huyo MP hatujawahi muona. Mwenye analetanga sports za talents kwa vijana ni Junior Ogari Junior. So mimi kitu nitaweza pongeza Ogari Junior, endelee na huyo moyo uko nayo na uendelee hivyo hivyo. Mimi tuko nyuma, kama mimi nimetoka Nairobi nilikuwa nimeshindwa nitaenda
kalia wapi. Nikasikia Ugali Junior ameandika kikombe iko hapo upande ya Riamo. Kulingana nimeona mchezo mingi hapa Riamo. Timu za upande ya Nyarenda zikifikanga finali. Asijawahi pepa, lakini kulingana na this time venye nimeona standard yao venye iko, hata finishing yao iko sawa, hata striking iko sawa, defense nimeona iko sawa. Naomba ushindi ikifika finali, naona Nyarenda kipepa hiki tu. Moses Musa Ntenga from Matagaro FC captain. Tumecheza game imekuwa fiti, imekuwa fine. Though expectations zilikuwa tupate win, lakini Mungu anapeana 50-50. Ameweza kuwapea yao. Sasa pia sisi next year maybe ikikuja tajituma. Target yetu ni kuema win next year. Nashukuru sana kwa mashabiki, watu wote walikuja kutuona. Majina naitwa Biomen, coaches Matagaro FC. Weather leo imekuwa mzuri, tumefika ground mapema. Though game imetulemea kiasi because we had some injuries. Pia opponents walikuwa fiti kidogo. Kwa mashabiki, asante sana kwa kuja, lakini next time we try to pull it up. For the simple mistakes that we made, we promise next time we shall rectify that. Alafu kwa the opponents that won, tunawapea heko, waendelee vizuri mbele. Shukrani, ningependa kumpea shukrani zangu za dhati kwa sababu huu ni muonekano mzuri kwa vijana. Sasa unaweza pata kuna wengine wangeenda shughuli zingine, lakini kwa sababu ya kandanda imetuleta pamoja. So ningependa kumuelekeza kwamba aendelee na huu mwelekeo. Chide kana merongene na isano iguro yinsa eyemo ya boro botukumbya mono asogochora ensoko TV uburusu mugusi nabo igaso kubwatia moya ase ensa engabune yega we gogendera kubwatia mirubirende yatigere ase obotuko bwabona na mono ase matukari makati karete tukoro mwako yoga bwechilifu ibere merongo ebere ne 5 ningirane chinsa isato cha boro botuko na yande amange asabono na kuganirie otware oborigererio bya nabo gogendera kubwatia emerubirende yensoko TV yatigere ase obotuko bwabona editeriane Ishmael Mogere. Eye n'ensoko TV uboroso bw'umugusi ine asama kia ya